Naimbag nga rabi, kada kayo amin kakabsat. Anay na po, Diyos ko natin nagin na po natin nagigiti gulgulayin. Giti gardenin, napanti ulo ko. Nga una yan, nagargardenin. Unadan nga, nirepak sa City Hall, nirepak sa Barangay Hall. Philippines, kunadan na po, nakabayag na kitang ayudan. Ang ito din mabisinin, at puro sa balita nga balita nga balita, makauma na balitan. Makauma po, balita lang nga balita, nawan dumano yadan. Matay dati bisinin, hanya ti COVID-19. Ha? So, kapatid, ano masasabi ninyo sa headband niyang Kelyumangit? Ada mais na, dati, ada ito yun. Orange, bell pepper, green pepper, strawberry, kinsili na, nakapulpula, naka red din. Naapon. Anya, awan ti gulgula yan. Dami na ti ulo ko. Nagulay yung amin, itinating yung tigar-garden, naibusan. Ha? Ha? Awanan. Awan ti masidan. No? No, dagiti nagreklamo, ha? Nagrereklamo kayo na walang ginagawa sa inyong bahay, ha? Nagrereklamo kayo, maglinis kayo ng kuko, ha? Maglinis ng kuko. No, nagkikinudo kayo. No, naibos na kuto, ni supliyo ta ulo na sa kayo kutuan manen. Ha? Rejay. Oh, kidkidan nyo, kita kaldero, nag-ubot na kaldero yo, ha? Baka nakangis-nisit. Awanan, kis-kis-kisan nyo aminin nga, igid na balbalay yun, no? Wanar arimidin yun, ha? Sa namalpas ti problema ti COVID-19, saka kayo susubli, giti karuban, ha? Na makikismisan, ha? Keep safe, everyone. Keep safe, nga kunada. Keep safe. Goodbye nga Roden, ha? Kakabsat, goodbye. Ito yung Kelyumangit, ha? Don't forget to subscribe and click the button bell para updated kayo sa aking next videos, ha? Keep safe and stay home. Bye-bye!